Velika mi je čast i zadovoljstvo da u ime menadžerskog tima kompanije Intercop i kompanije ASM Automotive It is a great pleasure to welcome you in the name of ISM Automotive and General Management. kao i svoje lično ime mogu da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu. Cilj naših kompanija Mercedes-Benz Serbia i Crna Gora i Chrysler Balkans na tržištu Serbije je da budemo vodeći snabdevač najboljih putničkih i komercijalnih vozila koje našim kupcima daju najveću vrednost i ja ponudimo prvoklasnu uslugu u svim oblastima koje su povezane sa našom autoindustrijom. Ono što se nalazi oko nas i mi u njemu zaista izgleda impozantno, veličanstveno, rekao bih možda i premoderno za jedan servis i za jednog prodavca automobila. What we can see all around us, where we are at the moment, is, I can say, very impressive, maybe too impressive for a workshop. Ali šta drugo očekivati kad se sve same zvezde i lideri u svom poslu skupe na jedno mesto?